Nurani Jame Masjid Chandel Masjid asigi historical facts miyam pawdam jari Chandel laiba Nurani Jame Masjid miyam na samna Chandel Masjid hena khanariba Masjid asigi mapung phawa mapaw miyam da tamna na bohna bada lab labu sulamna hanjin Masjid asida satuna committee gi miyoy sing amadi ahal laman sing nozaru bada mausa gi lambi dagi thodo hendokna nungairaba lambi ama oiduna chatok chasinda hena khudong chahan bibagi daba ahan bada Manipur laingakta channel asiga maikari gi thagat phongdok sari Nurani Jame Masjid asi charangna sahi ni phumuk suraba masjid ni masjid asi maroina Chandela leiba laingaki office singda mathau toromba amadi hojujik mathau toriba loilena karbar wala singi yamna maruiba nama sunpham amoina leiri miyamna Chandel Bazar herkusu khangnariba Japhau Bazar da leiba Chandel ki SDO office leiriba office adigi nakan da changriba lambi atuda sumna changlaga oiromda ahanba golai ama theklaga ani subu oina yelomda golai amagasu amok theklaga masjid asi thenagani masjid asi jengbada yamna phajaba amadi taru tananba loinena asuki matik masa nana lehori Hojik masjid leiriba Muhammasi kumja 1984 da 0.32 acre pak chawba lam ama matamduda Chandel district da government gi mathau toromba government employees sing dukan phamba sing amade spokesperson sina sankhai taunaraga leiraba matung kumja 1980 ga 5 ki me gi tang taraga mapanda foundation stone yunglaga yamna thuna sagat kiban foundation stone yunglaba matung sahi adumaki me gi tang punmari masjid asi sabda pautak pibira bagidamata advisor mari khanki matamdagi advisor mari yati Muhammad Qasim mahak police department da habildar gi thau purame ani chobata Alhas Nurzaman PWD employee ni Muhammad Qasim Ali electricity department da employee orami aduga mari chobata Muhammad Kamaruddin mahak police department da mathau torami Masjid asi hautorokpada ahanba masjid committee gi miyoy sing Muhammad Qasim Ali na president aduga Muhammad Ahmad Ali na secretary oraki matung tarakpada kumja 1999 dagi kumja 2017 phawba matamduda Chandel police station da officer in charge OC oina leramba Muhammad Firoz na president oiduna mahaki khungloi singa loina masjid asi gi chawa thorangda miyeng changduna laki matung tarakpada kumja 2017 dagi hojik phawbagi oina OC dagi DSP da promotion karakraba Muhammad Firoz na president adamu oiri aduga pharmacist Muhammad Firoz Khan na secretary oiduna masjid asigi asuwasa pumba puri masjid asigi imam oina hojik Imphal West ki manung sanba Punuma Hiangkhong dagi Hafiz Habibur Rahman oiri masjid asigi maintenance ki matangda bawahang gi paukhomda secretary Muhammad Firoz Khan hai masjid ki akoibada ka bhara sing sanduna masjid gi lakpa sinpamna imam gi tolopiba amadi maintenance khudima konarami adu hojikti lambi pharabanina government employees sing businessmen sing ayamano mayam da hanare aduna ka bhara salaga madudagi lakpa sel singna Salairambadu hojikti marang kaina laktrabanina maintenance da awaba karadi mayoknari mahakna hai bara saliba kasing asigi huram jo phatabana miyamna leiningdaba oihale kasing asi matam ga sunana semgatlingi hairodana sergi khurong chawdaba sing asigi damak miyamdagi mateng jo pamhori masigi matangda pawda mama ai samak Thobal district ki manungda laiba aiti Khekman GP ki manungda kaibungai ba khundo adudagi Kaibung Sana Sipi Lerak ni aigi ming MD Firoz Khan kawi ai hauji Chandel sida ai pharmacist oina laijabani Chandel masjid committee gi secretary oina so ai hauji thau pujari masisi ai gi yamna wana matamduda koi Chandel sida laibiramba
सर्विस तौबा अदि बिजनेस तौबा सिंगी खुदोंग चादबा हाइबदि नमाजुगी मरमदा खुदोंग चादबा यामना लेबदेगी मफम सिदा मस्जिद अमखतंग कम मतौ करमना लिंगदगे हाइबगी वखलोंदा मतमदुगी अहल लमनसिंग आइदि मतमदुदा लेबिरंबा मरुआइना अखोगी मतमदुगी प्रेसिडेंट ओइबिरंबा कासिम अली आइदि माक्सी एयरपोर्ट निंथौ नाइदगिनी अदुगा अखोगी सेक्रेटरी की थौनसु एमडी अहमद अली ना उबिरमी हाइरिबा मतमदुदा मखोइना यामना वाना होनरगा मस्जिद अमखक लिंगनबगी दमकना कन्न होनरमी अदुगी मखा तारकपदा अखोगी मयामना अखोगी एयरपोर्ट बामो लेकाइदगी हौजिकना इम्फालदा लेख्राबा अखोगी रिटायर ओइबिख्राबा IPS अखोगी अलहाज MD फिरोज खान एयरपोर्ट बामो लेकाइदगी महाकना यामना वाना होनबिरकपदगी अखोई कमिटी होना सेमगा मसिसी थाननबगी दमकता होनरगा 1984 की नवंबर की तांग मंगा हाइबतारे असिदा मसिसी की लमसी लौननबा लम एकर सराकना कुंथानी थोय हाइबतारे मयामसिना अमतोयना पुनसलगा 1985 ता आइदि मसिसी साबा होकी तमदुदा इमाम एयरपोर्ट चंगमदगी मौलाना अलाउद्दीन मांगना इमाम होइना पुरगा अखोगी मसिसी खर खर टेक टेक चलाइबा होरकी मसिसी मेंटेनेंस मतम अमददी यामना नुंगाइरमी हाइबदी अखोगी सिदैसिदा सर्विस तौबिरिबा एम्प्लॉयीसिंगसिना मागी केसीआर की थ्रूदा अंगम मतेंग तौरगा केसीआरना फंडिंग तौबिरगा लागंबनी अदुबु सही मंगा तरा की ममांगदगी मागी अकाउंट सिस्टम अमा चखिबसे सिदैगी मस्जिद की फंडिंग की मरमदा फंडिंग सिदा खितंग शॉर्टेज होइबा लेरे अदुगा अमना मतमदुदगी अखोगी चतोक चसिन की प्रॉब्लम लंबी थोंग की प्रॉब्लम से याम खुदोंग चारमदबना मफम सिदा लोइनमक होल तौरगा अवात अपाक खुदिमक मयाम से अदुम सरुक यामिनरमबनी हौजिकति लंबी थोंग सि फखरबनीना ऑफिशियल सिंगसु अप डाउन चटपा मसा मसागी कनो तौखिबा अदुगा हौजिकि अवात अपा सिगी मतंग दसु सेल सि पीबबुदी मरक मरकता तौरक अखोगी डिपार्टमेंट सिंग यावरी समना हारबदा एजुकेशन हौजिक मक अखोगी काउंसिल की ओजा सिंगना माई सही की मखोय अंगम अमम तौरगा अदु फबुदी खर खर लाखप यावरी अदुगा अतै अतै डिपार्टमेंट की सिदी अयाम्बा लाक्तरे अदुना मस्जिद इनकम से यामनु शॉर्टेज ओइरे मरम ओइदुना अखोइना तौनिंबा मस्जिद की अवात अपा मरमदी देखभाल तौरिबा अदगी खोइना इमाम की अममा तौरिबा मयाम से मस्जिद लेरिबा क्वार्टर खरासदगी लापना चलाइरगा लेरे समना हारबदा अदुगा अवात अपा सि मसी अखोइना दुकान फमिबा सिंसिना खरा खरसु मतेंग तौनरगा सुम हौजुफौ चलाइरि तौबु मसीनदी कोनबती ngamdre samna konaba ngamdabsi aikoina miyamna masisi ki tamakta khanbiraga angama mating tawbirakpada allana miyam kisu achouba kaino pibigani na khali yaragadi aina channel asigi through da sisu subscribe tawbiyu aduga aikogi channel asigi da through da aikoina account number pijraklaga account number sida mayamna मस्जिद असिगी दमकता खल्लगा सवाबिलागी दमकता मतेंग तौबिरकपदा अदुकी मतिक हराउना अखोय कइनो तौजगेना खंजरी इंशाल्लाह हंगाना येंबा मस्जिद की लमलै किबा सही कुमजा 1984 मस्जिद सानाबगी दमक फाउंडेशन स्टोन यों की सही कुमजा 1985 की मे की तांग 18 यमसगै चनुमित मस्जिद की अकोइबगी पाक चावबा लम एकर 0.32 पुनमपु अमगना थागचरी मतंगी एपिसोड अमु उनरसी थैंक यू ऑल।